Азыр отбеливающий кремди көрсөтөм. Бул кремде арбутин, эң негизгиси арбутин жана асинтра комплекси. Асинтра комплексте эмне бар? Асинтра комплекс бул именно меланинди, меланоциттерди иштетпей уктатуучу, настройкасын өзгөртүүчү зат. Арбутин ниацинамид дагы, бирок алар көбүнчө жана ак меланинди карага айландырбаш үчүн тирозиназаны блоктойт. Бул саргычыраак болот, өзү негизи көрүңөр. Саргычыраак, суюгураак, мультивитаминный, кичине плотный болот. Нежно, кремовый болот, а бул саргычыраак за счет арбутина и асинтры. И чуть-чуть именно такка коем десеңер, пожалуйста, так коюп койгула. А в общем агартам десеңер, полный эле бетке койсоңор болот. Мен негизи полный бетке коем. А так кааласаңар только такты агартам десеңер, кааласаңар ошол жерге деле койсоңор болот. Он чуть-чуть такой липкий, хлипкий немножко такой. Липковатый, да? Поэтому андан кийин кичине убакыт өткөрүш керек. Ошон үчүн бул кремди только на ночь коебуз. Нежныйды, например, кечинде да койсок болот, увлажнение кылып, эртең менен макияжга базада кылсак болот, мультивитаминный дагы кечинде да койсок болот, эртең менен. А отбеливающий кремди только кечинде коюшубуз керек, потому что как база макияж, он очень такой липкий, бетиңер липкий болуп калат. Но это мощный осветляющий крем, мощный просто.